Urakaza neza kuri Muganga Iwacu, kanda kuri subscribe, sangira n'abandi, kanda kukazogera kugira ngo utazacikwa n'inkuru nshya z'ubuzima. Tubahaye ikaze bakunze ba Muganga Iwacu, uyu ni wa mwanya mwiza tuganira ku bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi rero turi buganire ku kintu kijyanye n'inkingo. Ni ikintu twasabwe na benshi, ariko aka kanya turi buganire cyane cyane inkingo zihabwa abana mu Rwanda. Umwana we yarasabye sinamwima. Ubusanzwe buri gace cyangwa buri gihugu kigira karandiriye y'inkingo bitewe n'indwara zakunze cyangwa zikunda kwibasira ku gace, hanyuma igihugu kigahitamo indwara cyajya gikingira kugira ngo kirinde ubuzima bw'abaturage cyangwa bw'abana bavuka. Rero hari impinduka zabayeho mu minsi yashize ku bijyanye n'urukingo rwa hepatite B, aho umwana ubu ngubu asigaye aruhabwa byibuze mu masaha 24 yavutse. Mbere yabaga yaruhabwa mu gihe byibuze cy'ukwezi n'igice. Nasanze umwana ari umwami. Ariko ubu ngubu byarahindutse. Niyo mpamvu rero twavuze ngo reka abakunzi ba Muganga Iwacu twubahiriza icyifuzo cyabo kandi dufatikanye kubungabunga amagara y'abana bacu. Babyeyi dufatikanyije rero kurera aba bana. Mbere ku ishuri bajyaga baduha ababyeyi, bavuga ngo babyeyi dufatanyije kurera abana babishyuza minerivare. Babyeyi mwarakoze kuturihira minerivare, mukitanga, mukirya, mukimara. Uyu mwanya rero muri iyi minsi ibintu bisigaye bidusaba ababyeyi ni byinshi. Ari ku ishuri barakubwira ababyeyi, ari kwa muganga ati babyeyi, ari ku rusengero cyangwa ku musigiti bati babyeyi. Yego na polisi isigaye itubwira ngo babyeyi mufashe abana kwambuka zebra cross neza, mu bibigisha bari mu rugo, mubahe n'igihe, mubaganirize. Uyu munsi rero babyeyi dufatikanyije kurera aba bana tugiye kuganira ku kijyanye n'izi nkingo abana bahabwa. Ubundi akamaro k'urukingo ni umuti mu busanzwe, ariko uhabwa umwana atari uko arwaye, ahubwo ari ukugira ngo umwongerere ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo umwana akiri mu nda, ubundi ubudahangarwa bw'umubiri bwe buba bushingiye kuri mama we, ariko iyo amaze kuvuka yirwanaho, yirebaho, akimenya. Ku bijyanye n'ubudahangarwa natwe tukamufasha mu kumwonsa. Buriya mu ibere habamo abasirikare bafasha umwana kongera ubudahangarwa. Ubusanzwe gukingira ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu cy'ibanze, ndetse n'uburenganzira bw'umwana nta kugirwaho impaka, kuko ubuzima bw'umuntu bugomba kubungwabungwa na buri umwe wese, yaba ari umubyeyi cyangwa undi waba umurera, umuganga. Ubuzima bw'umwana buba bugomba kubungwabungwa. Rero mu rwego rwo kurinda ubuzima bw'umwana ni ngombwa ko tumukingiza kugira ngo naramuka ahuye n'indwara yakingiwe itamuzahaza, itamumerera nabi. Ari umutware boza ibirenge bagasiga amavuta. Rero ni muri urwo rwego Muganga Iwacu yabegereye. Muganga Iwacu iraha mu rugo, muganga yagerageje kubegera. Ubundi umwana iyo akivuka aba agomba guhabwa inkingo 3 zarebye. Ubu ngubu hiyongeyeho rumwe rwa hepatite B. Akivuka ubundi akingirwa igituntu, ni ka gashinge bajya batera ku kuboko kw'ibumoso hakabyimba kagakuvu tujya tubona dukurana. Hanyuma akongera agakingirwa imbasa, cya gitonyanga umwana ahabwa mu kanwa. Hanyuma ubu ngubu hiyongeyeho na hepatite. Ubu ngubu umwana agomba kujya akingirwa hepatite akivuka. Niyo mpamvu dushishikariza
ba babyeyi babyarira imuhira, wari ugiye kwa muganga ibise biragufashe ubyariye mu nzira, uretse ko dushishikariza abantu kujya bajya kwa muganga hakiri kare ibise bigitangira cyangwa ku itariki wahawe na muganga, kugira ngo urinde umwana ibyago byinshi byo kuba yagira ubundi burwayi. Umwana iyo afite ukwezi n'igice, ni ukuvuga ngo ibyumweru 6 yongera gukingirwa imbasa, ni ukuvuga ngo ni igitonyanga ahabwa mu kanwa, hanyuma agakingirwa navuga ngo n'inkingo 5 zikubiye mu rushinge rumwe, za nshinge bajya babatera ku matako. Urushinge rwa mbere aterwa mu rushinge rukuyemo rukingira indwara 5, harimo kokorishi, tetanus aricyo twita gakwega, akaniga, umwijima wo mu bwoko bwa hepatite B yongera kurubona, hanyuma agakingirwa na mugiga kenshi ishobora guterwa na mikorobe yo mu bwoko bwa Haemophilus influenza ubwoko bwa B. Rero ni rwa rushinge bajya bamutera ku kibero cy'ibumoso. Hanyuma umwana yongera gukingirwa umusonga uterwa na pneumocoque, hanyuma ni rwa rushinge bamutera ku kibero cy'iburyo. Noneho uyu munsi noneho kuri uku kwezi n'igice hiyongeraho icyo twita rotavirus, ni ukuvuga ngo ni ukumukingira impiswi, nabwo ahabwa igitonyanga mu kanwa. Iyo yongeye noneho kugira iyo ageze amezi 2 n'igice, inkingo afata ahangaha ni nka za nkingo ahabwa ku kwezi n'igice, nizo zongera kwisubiramo, nizongera guhabwa. Kuki rero yongera kuzihabwa? Ni ukugira ngo hashimangirwe neza za nkingo aba yarabonye ku kwezi kumwe n'igice. Hanyuma turakomeza tugere ku mezi 3 n'igice, umwana nibwo yongera gukingirwa, nabwo akingirwa imbasa. Ariko ku mezi 3 n'igice impinduka hano zizamo, arabanza akabona urw'imbasa, ariko hano hazaho impinduka. Mbere urw'imbasa yabonaga igitonyanga, ubungubu hazaho urushinge aterwa ku kibero cy'iburyo. Ni imbasa ariko noneho binyuze mu guterwa urushinge, ari rwo bamutera ku kibero cy'iburyo. Akongera akabona rwa rukingo rukuyemo za nkingo 5 arizo kokorishi, tetanus, akaniga, umwijima ndetse na mugiga, bamutera agashinge ku kibero cy'iburyo. Akongera gukingirwa umusonga, ahabwa agashinge nanone ku kibero cy'iburyo. Hanyuma ahangaha iyo tuhavuye tugeze ku mezi 9, haba hajeho noneho gukingirwa iseru na rubeyole. Iseru na rubeyole umwana ahabwa urushinge ku kuboko kw'iburyo, hanyuma kongera gukingirwa imbasa ku kibero cy'iburyo. Iyo umwana agize umwaka n'amezi 3, ni ukuvuga ngo ni amezi ubwo 15 muri rusange, noneho ubwo akingirwa iseru na rubeyole. Ahangaha ku mwana avuga ngo w'umusore cyangwa wavutse ari umuhungu, inkingo ze ziba zishyizweho akadomo zo mu bwana zo kugeza ku mwaka n'amezi 3. Twongera rero guhura ku mwana w'umukobwa agize imyaka 12. Imyaka 12 umwana w'umukobwa yayigize akingirwa kanseri y'inkondo y'umura, ni urushinge ahabwa. Hanyuma hacamo amezi 6 abonye rwa rushinge rwa mbere, nabwo yongera gufata urushinge rwa kabiri rushimangira urwa mbere. Rero ababyeyi dufatikanyije kurera abana, muganga iwacu irabashishikariza gukingiza abana ku gihe kugira ngo tubarinde kuzahazwa n'indwara za hato na hato. Ku bakunzi bacu, mwakora subscribe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha kitazabacika, mugakora share kugira ngo musangize ababyeyi bagenzi banyu iki kiganiro kugira ngo twite ku bana, mugakora na comment munatubwire ese
murifuza ko ubutaha twazaganira kuki, ese niki tugomba kuvugaho ubutaha kugira ngo dukomeze kubungabunga amagara yacu. Tubifurije ubuzima buzira umuze kandi twiyitaho. Ciao ciao. nasanze umwana